Mugani bwe sangala abwati wulira baife mu Busoga ab'ebyobufuzi okuviira ddala ku bakule nti mwebale ino mwebalire irala engeri emuli kugemaganyamu emirimu ku kiwuulo kya Inhebantu.
Jinja. Okay, mwebale ina St. Andrews Church okuva mu St. Busoga Diocese. Mwebale kusanyusamu akaseera kano ndakubasaba buli omu akola engeri ya kisoga twanirira y'amagye bakulagirira nti wanene okoli ayinza okuba nga bali kwewaza oba okuziyiza okugwa mu kiina. Mwebale ino ayina kulaga obugundi obukolebwa wano mu lubiri oluvannyuma ayina kuyira wano awayidde okuba ekiyimulo kya Inhebantu. Buli omu eisanyu liragire wooli mu mpolampola. Abakyala munongere ku muzira gwa Inhebantu mu mpolampola buli omu waali. Omuzira mugwongere mu ogw'amaanyi. Muli baidemu obutako.
Ife ng'abakyala mwebale ino kuganna n'otusembeza ng'abaanabo. Ikkiriza tukusabire yesaala ng'otambuka amaka. Twewombeeke tusabe. Ayi Katonda ow'ekisa olaba waffe, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuweire okuba ne maama waffe Inhebantu. Tukwebaza nti atwewulira ekiwulo kye ekisooka mu lubiri. Ayi Katonda tukusaba omuwa omukisa nga maama wa Busoga yenna asangaalye abe n'eisano ate twena tumusangaalire sa okuva mu igulu olubiri olw'Igenge n'amaka gonna agandi galimu aga baba waffe ogagaziye era ogawa omukisa. Olusuku n'ebyo byonna byanagemaku emirimu gy'agyokola giwa omukisa. Erinnya lyo litenderezebwe era liweebwe ekitiibwa. Amiina. Afrika Mashariki tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tulilinde,
Tulina minisita omwezi ow'ebyobulamu Sha Gandhi, tulina omuminisita w'ekikula ky'abantu Kafuko Florence, tulina ow'ekitiibwa Adogomola Busoga n'endaba Busoga nga ni Foreign Affairs, ow'ekitiibwa Ito Machola n'atwala binkawiddiwiddi ebyuma binkalimagezi, ow'ekitiibwa James Mukembo, tulina minisita w'ebyobulamu omwijuvu ow'ekitiibwa Balyeku, tulina ow'ekitiibwa Nkani Anthony General owa Kyabazinga bwa Busoga, ow'ekitiibwa Kafuko Ntuyo. Baba leero ni cabinet era tutyo mwife era tuli ba baba twaba ni badada abayise mugosa okuva emanyuge abatuzaalira mama tulinabo kano tubanabo n'ebibala ebyo gy'abayise mugosa ne muli kulwokuba ayi mu byalo ebyo munonteene n'enero nga tulinda mama ama tunambona nga kungalinye baba eyo engoma ejo okwongeramu okubaniriza engoma eyo bagenda dindu era okujenga bwemwita ekuvatiire ni maama muliwo bateeta dindu lwokuba tumuli kugitegera buli tumuli kugira bagenda batya kale tusiima ino olwalimu yamwe n'abasobola okuyita aye twabebaza ino olw'okumanya obuwangwa bwemwe, twabebaza ebyoya temusobola okukola okusobola okukyusa Busoga n'obwa Kyabazinga okuva mu myaka gyebairemu enyuma paka nga tuli maama mwebale n'amaanyi gaimwe omukama ayongere okubagabira. Our kingdom. Your Royal Highness, we are very humbled to associate with the development programs of Busoga Kingdom as an institution and twasiimye nnyo okuba naffe lwalonzeemu okutandika the Kyabazinga Royal Scholarship Program. We don't take that for granted. We are very humbled, and at an appropriate time, we shall invite you to launch this program. It's a program that is intended to extend training in the areas of tourism and hospitality and other skills to the girl child of Busoga region. We are also humbled to join the development program of our mother to skill the girl child. As an institution, we are introducing short course programs that are intended to target our young growing child, the girl child, and the women that we shall be running in conjunction with our mother to improve home-based skills in cooking, in behavior, in discipline, and in a way improving the employability and fighting poverty in this kingdom. We are also will be a symbol to show the generations that will come that that was the emblem that supported the wedding cake for the kingdom. It's a souvenir, and we believe we made it in such a way that it can last for generations. We pray that it can be able to be one of those that people can be able to look at. Royal Highness, I came with a team. We could
will stand up for recognition and also confirm that we are 100% willing to always work with the development programs of the kingdom so that we can make that contribution. We'll see me back. Izenga muku kwaniriza no baba yubo imama nenda mananga bali kuza mulimo yabe kweza ko mulanja wanu me Paulo dokita no PhD uyo omulangira kweza ko owekitiibwa Joan Machola era amwambire baba waisu Waisu wa Busoga, Kyabazinga wa Busoga, amuno mama waisu, nze ninze Kauta James, esabire liriku. Ndi Moiza, ndi mukulu Osman wa Busoga, ndi byafaayo wa Busoga, ndi Moiza ku bantu abatono ababererwa kitula okusaba wa Kyabazinga okwirawo. Otwatandikira ebika ng'owa Kyabazinga bwirirewo by the Publicity Secretary wajje owa Mr. owekitiibwa omugenzi Okabiriri ekamuli tukola naye emyaka 8 nagonda oyo nabumbula nikola noje isabirye oyo nakolere naye ngofa isiwe okumala emyaka 46 okatonda namuhumulya era nga tulina omugenzi omafumoni asookera okufa kaiso je bisabirye nafwa olwokuba ninze nabaire vice chairman w'ebikomo Busoga mamba kadaga anti tekuba kusoma tusomerera n'abaana tudukali baavu tukolerera n'abakyala abasookera irala mu kibiina kino betubeta ba founder bali wano nga ntandikira ne mukyala Bitu Nkalanguke ow'ebuweera omukyala ono baife balirwanwa twayiga empisa ed'amaka bana abakyala mwebale okunyweza mulimu ogwo tunyweza Obusoga bwaife maama ali mu nnumba naffe nga tunyweza amaka gaife Busoga atereere. Tukubiriza abakyala abasoga wona we bali. Olwaleero baba tuli kusaba mu butongole osiime maama atulere nga banneyendeire atulere era atutuma emirimu gye gyona banatufukamire ku tusabe maama tusabe baba ekiyendeire nti siima maama atulere nga petron waife ow'Ebusoga era atutuma emirimu gye ife tuli beetegefu okukola emirimu egyo gyona ati baba ife titwina kusula olwaleero kuba maama tali mu nnumba ayo okuseko buno bwona mpegano lwakubanga maama atyamye atereire. Ni maama Janet Kataha Museveni mu mwaka wa 2015
ekibiina kino kibayirewo emyaka 9 aye nga neyatusooka okutuwa vision eno. Kale bwe yamanye nti wayisa abakyalo okuyita mu lubiri yaweereza ebirabo bya maama. Aye ntandise owulira agagambo benda atwala ettaka lyaffe. Ife twabasabyeko ebyapa bino. Wedi oluisi Busoga mu ttakambu wala tumala. Buntu yena yena ayina ettaka nga liwera. Akulira project eyo wuuno mu maiso gange. Ate namusanda mugayiga taka ayenda ettaka ly'abantu. N'eryeta erikyalikozesa. Munoonya ettaka, muliregisteringe, titwetaaga kyapa kyo, twenda ettaka we liri. Project edaakuwa emiti, edaakuwa sente edalabirira emiti egyo, wejja kusimba emiti, wedagifuna mu sente da carbon credit, emiti gyedasigala nga ki, ijjo nga n'ettaka lyani, mulekera okwogera ebigambo ebitatemagana. Naddala nga Kyabazinga ali involved. Awo ntabuka naakuniimirira. Bifayani. Bana muntegeera awo. Kale. Mu mwezi ogwokuna enatongoza programu. Kyandinkoze bulungi. Nga imwe Abasoga balina ku mataka amanene. Mwogere n'ekitiibwa Katuukiro Osman twategeera tuli kutandikira. Era ni baba Kyabazinga mwene atayire ettaka lye eka 200 awo wendagirira banange nina obuzibu obulagira mukulu wange temutandike nga mutandikira kulya baba Kyabazinga nize Katuukiro nditayirewo. Era buli mukulembeze Busoga tuli basaba muteewo ki amataka koje tubayire eyo batukobye nti ebyobutonde ebyensi bijatumalawo because we are part of nature. You destroy nature, you destroy yourselves. Abasoga tumwindi luzungu ndogera lungi nanga kasitamunaite ebyobutonde bwensi muliko itabeni. Era tuli basaba mwireyo kifo ky'okusimba ebirowa musimbe emiti. Epapula ero tulinzeeko edisinga giri forged. Twidda kusiba etaba muntu yetantala. Wanze mundidde kasita ogema ku Kyabazinga kuba kugema kunze. Ate butwe bunagema ku maama ndana kusingawo. Bagano mwena abali ku bugembe kuno. Nga muli ku itaka lya Kyabazinga kyapa kya Kyabazinga nga tofunye authority otageza akola ki? Imwe abakuuma ebintu bya Kyabazinga ndakuba sibamba malewo singa wa order nimukolabe mwene. Ntyo wemaliriza. Banange mwe bali kumpuliriza baba Kyabazinga nganka ali kweta munange omwana oli atwembera akemba kali kyawe iraliwa tuni kwao kale mwaidije tuje mu maiso mama kale kongula tunaicho nisi baba Kyabazinga waife nizamuda wani Cillicon Avokoz wena mutuma amazima tetumayenge tukwaliza kuzaliya gasule kalatuna baba wewe wale kufuna mama izaike Kyabazinga wewe wale kutuna mama nga Abasoga tumayenge tuyali tukumba nga lutukeza ile twala nga niwe kulumuzi yako chiboba otunukuile baba ngala kuli Busoga la kaisanu tuyaganire kuwa mama wa Busoga
abalangira ab'ensikira abazaire baife mu bitiibwa byammwe Neyendeire abakyala baife abangi abaidde olwaleero wano mwebale kwidda na buli muntu mu kitiibwa kye musangaire okubabona bungi muti era mwebale kwidda ebintu ebyakyuseemu nga bwe muli kubibona kuba nekituleese wano olwaleero ate nga nsonga nkulu kampa omukisa mwene maka gano lubiri baife twaniriza abalangira ab'ensikirano sipiika wa Busoga lukiiko n'omumyukawo abakulu ba gavumenti mu bitiibwa byammwe Executive Director Kampala Capital City Authority abalangira n'abambeeda abazaire baife abali wano naife olwaleero na buli muntu mu kitiibwa kye mbalamwisa ino basebo ne banyama tusangaire ino okubabona mu lubiri lwaife luno olw'Igenge nga tuli ku kiibulo ekya Inhebantu kyetegeike n'abakyala ba Neyendeire n'abantu abandi kamaala. Ndi musanhufu ino olunaku olwaleero okuba nti mwidye mu bungi buti ng'eza nsonga yindi okutoolako okugeyita ebiduubo okuta obwongo awalala tusobole okulankulanya Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Omulamwa n'omusingi gwe tulijja okutambuliraku gwakunyweza amaka amasoga. Ekiseera kye naakamala mu lubiri luno nfunye obubaka bubitirivu okuva mu bantu ab'endawulo nga bandozaayozaku lwekyo kibumba kyeyantuusaaku mwebale kunsabira. Baaba bwe yankobera kunteekateeka eby'okukyaza abakyala ba Neyendeire nabo nange ndowooza eva eri Katonda okuba nga atuwaire olunaku luno okuba awalala n'okwega ebintu eby'endawulo okuva mu bakyala. Ku lunaku luno olwaleero kantangazeemu mu maka amasoga nga bwe galina okuba. Bw'erenga ensi egirenga ekyukakyuka eri obulongolongo n'ennono ife nga abasoga bye tulina okusigala nga tutambuliraku. Ekisooka n'obukulembeze obw'amaka. Amaka amasoga gakulembebwa baaba ne maama. Awonya abaana nga kwoteire n'abakozi bateekeeko okukkiriza abazaire baibwe n'okugondera amateeka agawaka agaba nga gateekebwawo. Ekyokubiri n'emmere. Amaka amasoga gateekwa okubamu emmere emala abawaka n'eyindi ey'okutunda okusobola okwetuusaako ebyetaago eby'endawulo ng'esente, okusomesa abaana, okwedandaba n'okusobola bizinesi ed'endawulo okusobola okwongera eningiza mu maka. Amaka amasoga okuba n'emmere omwaka gwona ebyagi nkani granaries biba byankizo mu kutereka emmere mu biseera eby'omusana era twongeremu amaanyi mu kuzimba ebyagi. Ekyokusatu n'obuyondo. Amaka amasoga amatuufu tigabulamu kyoloonyi, akatindiiro ak'ebintu bye tukozesa waka ng'ebikopo n'amaswaani era tubiteekwesira okukozesebwa mu maka gaife
nga tuyita mu bwa Kyabazinga bwa Busoga n'abantu abandi. Ekyokuna n'ekigangu mwe tusangaaliza abagenyi. Mu maka mulina obaamu ekigangu mwe tutyamaku n'abagenyi baife okugezanga abakulembeze mu bitundu byaife. Kano kaba kabonero okulaga omukwano era nkubiriza abakyala abakulembera Neyendeire mu bitundu bye muwangaaliramu mube ekyokuboneraku. Ekyokutaano, eifumbiro nga mulimu n'ebindi nga ekibanyi ekyenku. Abasoga tibafumbira buli wantu okutoola kwe bategeike okufumbira. Eifumbiro n'ekifo mwe baali batereka ebyokozesa waka n'ebisolo ng'enkoko n'embuzi mu bwire. Ekyomukaaga n'ebikozesebwa waka ng'embago era eteekebwa okuba buli mu maka. Amaka agazza mu mbago galaga obugayaavu. Ekindi n'empisa, empisa eby'amaka, okusangaaza abagenyi n'abo ababa nga batyaime ku waka, okubalamusa n'okulyako awalala nabo kiraga omukwano. Ekisembayo n'endogera n'olulimi. Omusoga tavuma, omusoga tasekerera, ate omusoga tageya mwine. Bwire nga tulina okusoomozebwa, nina okwikiriza nti tusobola okwongeramu amaanyi mu buwangwa bwaife n'enono ey'amaka era okukyala kwaimwe kutuweire entandikwa mu nsonga eno. Nkubiriza abakyala ba Neyendeire okwongeramu amaanyi mu kuweereza abantu mu bitundu bye muwangaaliramu. Bawala bange ab'ebusoga, mu bulamu tulina okuba abakozi, okuba ab'empisa n'okwenumiriza mu nnono yaife. Tulwanirire obuwangwa tusobole okwongera ku nkulaakulana mu bitundu byaimwe gye muwangaalira. Ntwala omukisa guno okwebaza Uganda Hotel and Tourism Institute olw'emirimu egy'enjawulo gye babeire nga bakola walala n'obwa Kyabazinga bwa Busoga era na partnership gye tuliija okukolagana ni ofiisi ya Inhebantu ng'okwegeresa abaana ab'obuwala n'abakyala n'abavubuka okutwalira walala era ng'emirimu gye tulijja obeegesa okufumba emmere ensoga, catering, pastry and baking. Yabweddeeyo mu maiso tulijja kukola emirimu egy'enjawulo nga kwoteire ni projects okusobola okulwanyisa obwavu obutamana n'endwaire. Eri abavubuka ni bawala bange okutwaliza awalala kwoteire ni bamusaayi muto mbakunga okutwegaita ku mukaweefube obw'okuweereza n'okukola emirimu egy'enjawulo mu bwa Kyabazinga bwa Busoga. Mwidukire nti ni kino ekiseera kyaife okulankulanya Busoga, n'olwekyo tukozesa omukisa guno okutwala Busoga ne Uganda okutwaliza awalala mu buntongi. Eri ba sponsors baife mwebala emirimu gye mugiire nga mutukolera mu bwa Kyabazinga bwa Busoga. Akensi twiso tubeebaza emirimu gye mwakola nga 18 n'omwaka ogugwire era mutatukulanga. Ng'amaliriza neebaza abategesi ab'omukolo guno mu butiibwa bwammwe nga mukulembeibwa Neyendeire Development Initiative ni champion mwemwe olw'okufuula omukolo guno
okuba omunovu. Abakyala ba Neyendeire tuyinza akolera walala ngayo musabye okuba petronimwe. Era nsiimye ino okubanga munonze era nsuubira nti tuyinza akola walala okuzimba Busoga ng'era tubitambula Kyabazinga akola Busoga. Kigumba abawe enkabi sangaire ino sangaire ala okubabona era Katonda abatambuze bulungi nga mwirayo ewaka.